आधुनिक नेपाल भाषा साहित्य प्रेमबार कसाई बिस्कन आँडो मेपी साहित्यकारले ठगे पएको बुक मसिका दुथे वेकै न बिस्क मसिका दु प्रेमबार कसा तालकी छम राजनीतिज्ञ साहित्यकार भाषा सेवी लोक साहित्यविद नाप छम कलाकार न ख समाज ना डा व ख्वा सक्ता दुम रत्न टन कंसाकारी छ आसमान सिंह कंसाकार व लक्ष्मीमाई कंसाकारी टोरिम क्याजिया नेपाल समूह डोच व सुई नस बसलगा दशमी अष्टैको विक्रम सम्वत 1974 साले केलटवा मासगले ये बुल वेकै किजपी सोम टके सोमदो वेका खुर नेर डुबले अस जरु छेचोम मेज हर्ष शोभा टामराकार नपा इपाजुल मचबले इपा जुगुस जुसा उबले इपा चा ठट याङगु गुजलन फिका जन खसिका टगु जनखे खना चुपिचा प्याका याङगु पगरी फिका टगु वेकै लुम ठो दृश्य उबले नेवाटे वसै बारे झलक बिउ वेकै क्या निमदो वेक मचबले बनिको इच्छा दुमज्या सुकोले ना बहाल के बनफु बनिगोली बहादुर जुली वेकै ना प्रेम रत्न जुसा मास्टर प्रेम बहादुर का ना सुना बिल उबले निसे प्रेम रत्न नाम प्रेम बारु ना हिलाउन छे अवश्यना आकाश सेकल अंग्रेज न छे बनादल लिप छेजको बनिको या मजल तका ठ याकचे दरबार हाई स्कुले वना 7th क्लास से पढ्न जुल उबले 7th क्लास तासा ठौकने पेंगु क्लास ख सुकुले न्यापले नाप जग लागेको जुया सफु सिरपा बिउ सफु याक चा जुनावे मसिङली छम ज्यामी यंका खमली जाग सिरपा टे आहे मलाई बनि फुग्ने सरकारी पाखे छात्रवृत्ति कया भारतीय पटना वना वङ अनि एसएलसी दोस्रा जुल ठुबले ल्याम जुइ ठुको व भारतीय चोपनीको संगठन वेकैके राजनीतिक चेतना विकास छ राणा सरकारी छात्रवृत्ति वङ जुसा उबले नेपाल प्रजा परिषद राजनीतिक क्रियाकलाप प्रभावित जुल राणा सरकार विरुद्ध जुल ठटिया आइए वन्टा हान्न छात्रवृत्ति क्या पटना वङ ठुबले नापसुया ल्याम या जोस जाया वजुको मखो भारतीय राजनीतिक नेतृत्व नापन सपोर्ट गनाचोङ छुसी मिपुस लाठे वेकै ल्याम जोस याना बनिगु कम राजनीति जीको अफोज ल सरकारी छात्रवृत्ति वङ प्रेम बारु कसा भारतीय राजनीति सनाचुन ढैगु नेपालले चोम राणा सरकारी न्याप्ने छन नेपालले ल्याउम कसाय त डाइरेक्टर जनरल सादा शमशेर पार्टी दुज जिमटे पार्टी सना जिमटे तका सटा ख्याचो तर हिक्वाम वेको ख्याचो खना मग्या राजनीति सक्रिय जुल राजनीति जुइ कारण आइआई रिजल्ट जुबले बानाग डिभिजन वेमा पास जुल सन् 1942 साले बिए बन्ट पटना वसा राजनीति कारण बनिगुली ध्यान मोन बनिगु हे फुटा फटा जुल बनिगुली बलागुली वेकला छे हे ट्युसन बंका पच्चा छे खर्च मुंका दि लिप स्कुले न बंका दल वेकै बंकीको विषय रहेको अंग्रेजी भूगोल व नेपाल भाषा स्कुल कलेज नाप वेकला विदेश त ठगे छे नेपाल भाषा नाप नेवा दर्शन संस्कृति सभ्यता आदि बंकला वेकला बंका टपी निगु दर्जन मयक बना टपी विदेशी विद्यार्थी मध्ये गुली पीएचडी यारनकल तासा गुली ना जापी विद्वान जिन स्विट्जरल्यान्ड यामा मालो हिल धाम छम्मिसा वेकै केसेका सिका ठिका कागु सिछि आधार एमठा देशे बिउ छको पूर्वचनी बापट वगु पी जाडो नेपाल टका वेकै त गुरु दक्षिण कठन छया वेकै शिष्य मध्ये अमेरिका चोम इएन अल्सप जी मध्ये अपोषण मर्स्यु तथे जापानी टाका वको ताकाशी मियाजाकी काजुमी यसो जाकी पिन्सा आशा सबकोटे क्याटलग डेका ग्वालियाना वेकै जीवन पूर्वार्ध राजनीतिक जुले उबले वेकै डक्कट हैठा यी राजनीतिक खर्च जुल तर देश प्रजातन्त्र वेका निर्वाचित पार्टी नेता टेके देश चिन्ता मरुगो केवल मन्त्री प्रधानमन्त्री जुको ज्याजको लिमका जु खना अफसोस जुल मेग छु उपाय खन मरुगली राजनीति सन्यास तयार छम सचेत मनो सुंग चन्था वेक राजनीति तापक चोसा जनता टेटा चेतना बिगु ज्या जुहा चुनि मागो टाकल अजाग चेतना ठन्ट 2003 साल पौष 13 गते प्रतिप्त पुस्तकालय चाक 2003 साले समाज सेवा संघ न चाक थुप्रै टक पार्टी लगे खे भाषा जको चुएको हो जागरण मिचुएको वेकै बानी छन नेपालमा धर्म रत्न येमी चया हगो पौले निस्ले वेकला नेपाल भाषा आह्वान नाच्ना गप्टे चया गो गप्टे पेदो वीर बहादुर ढापी पासा पिकिया आदि उपाय खासा आदि जुया छि सक्ने वनिनु दुष्ट कटाया दुर्गतिया
धर्मरत्न यमी चुयाको पुवित नेवा पासन लिसो बिउथे तुसा सामी धर्मडे पत्रिका खे बसन चुया छोगो चुसु वेकल नेपाल भाषा भए हिला छपाइना हौ खना तुसा सामी प्रभावित या लिपान से नेपाल भाषा चुया सेउ वेकटा नेपाल भाषा आत्मपरक निबन्ध कार्य विशेष नमुसु दक्षिण नपा याउ मुचा नांगु आत्मपरक निबन्ध चुया ठगु बिस्कम मुसिक बिगले ताला वेकै सिंकी नांगु चुसु उब्ले यसलचे नेपाल भाषा दुस्का त नेपाल सम्म दोषियो नेच्या छ नुपको नांगु निबन्ध शक्ति श्रेष्ठ शिल्पा प्राप्त दिले थोटुंगा मेगु निबन्ध सपो प्यामो प्रेम बार कसा ना का चोस पसा दुमस चोस पसा प्रेम बार कसा है चोस पसा थो निगु ना छग ट्यागे निपा फाटे नेपाल भाषा साहित्य संगीत कला नापा पुलागो साहित्य संगीत आदि संरक्षण याको आजु नेपालसम्म दोषियो नसछ बसला गा चौथी 2007 साल स्वाया पुनी कलकत्ता चोस पासा निसो प्रेम बारु मदन लोचन सिंह निम जना नि सोंग चोस पासा लेप स्वयंबलाल श्रेष्ठ तुसा सामेन दुथ नेपाल भाषा साहित्य तस्कन नाजागु जमड्डे छगो हलमान ढाक दुने नासन चुके 2009 साल माघ 9-10 व 11 गते सोनियङको जुग नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन छौन थ वकै नेट्रोटे जुगो ठो सम्मेलन द्वावन्ट टिकट का माग जुगमको गणेश महासिंह लगायत मेप्समा ब्ल्याक टिकट का सम्मेलन भाग कामा नेवाट प्राचीन साहित्य टोमी जुसा इमगो साहित्य संरक्षण यागु चलन हो अझको साहित्य संरक्षण या त फ्लागो नगु नेवा सपुट मुंजीको आजु कया नेपाल सम्म दोषको से सोस साहित्य देग नाम सपु मुंजी गोसा तो आज विकसित रूप कथा नेपाल सम्म छिन्छ वच्या छिलगा दुकिया 2044 साले आसको सपुकोटी उलिज थपना चोस पास सक्रे जी मपसा आस सपुकोटी बालक जना चमो तो सपुकोटी देश विदेश चोपिन सतकना फाइदा कया थौ टक्यो दिने वकाइ छम छ सुमु दर्जन निवास फोपिया वेट बुदु उकी मध्ये टी नुपुकु स्वामा बाखमगे टेपु न्यको बाख गेथे मुसु धर्मोडे छि ख थटिए मेगो सम्पादित सफोटोगु मसिदु 45 टोजिकु एकको सफोटो पिकाउदु नेपाल भाषालाई तन मन धन ग्वाल्यना चाम प्रेम बार कसायता भाषा निवा परबि नप सिरपा हन्दुदु नप नेपाल सरकार न वकै त हुलाक टिकट पिकिया वकै योगदान त कररिया देशो देशे सम्पदा च्युता कायम प्रेम बार कसा नेपाल सम्बत छिन्छ स व सोच अथि दैगो नेपाल सम्बत एकार से एकार योला ठो त्रियोडसे खुनु फाउ छेमन